Mutra palih hana palih le lagi nyan lam ayat sabah sidraw mate ji Abu kamate Abu Lahab kabe umur Abu Lahab Abu Lahab nan tu Abu Lahab pang rumpang Abu Lahab pu ada mak na hai Abu Lahab kahana le kabe umur kaya than hebat that kriet putuh boleh gitu ya mate ji sawa Karun kamate re Karun God thatan hana God ia tengahnya wa peuci sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana tumpang dunia menghidrau idrawan lon tanya pưa galak jiet kurang rugawa pưa galak jiet kurang laba akhirat galak jiet kurang laba kaya menyegalak jiet kurang yang laba idonya ino pegot terau handlah dengan Tuhan ur akhirat ino idonya jeut tak pegah berbagai macam alasan hanpah ino taweh gede ilet ino taplung gede penjara idonya tungku nawatai tuga tadi penjara kan sumu dep siksaan idonya na pule ita atu legop muya tekedi hana mate tu tak ubat pule tekedi mate tu hana pat ubat le donya nyo tayo hana tatumpang tungkung dua hebat hat ke tayo mate kaya that raja that wafud toh contoh Nabi Sulaiman kan kaya kan Nabi Sulaiman raja mantap bodohnya wafud abe humung paleh thatat dro pegah Tuhan ka thatat udek mate Firaun kamate ri nantri Firaun kamate hanale ben lake nomor WA Firaun tan Zamrud kamate Mutra palih hana palih le lagi nyan lam ayat sabah sidraw mate ji Abu kamate Abu Lahab kabe umur Abu Lahab Abu Lahab nan tu Abu Lahab pang rumpang Abu Lahab pu ada mak na hai Abu Lahab kahana le kabe umur kaya than hebat that kriet putuh boleh gitu ya mate ji sawa Karun kamate re Karun God thatan hana God ia tengahnya wa peuci sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana tumpang dunia menghidrau tanya udetnyo kana contoh mandu na penerus Firaun na penerus Abu Lahab na penerus Nabi Sulaiman na penerus Karun dalam rumah tangga kemenan sini na dalam rumah tangga urang inang hanagot lakogot nya kali na contoh jamun sawa Nabi Nuh nya inang Nabi Nuh hanagot Nabi Lut na dalam rumah inang got lakau hanagot sawa Firaun cukup bro tapi perumoh cukup gakai dalam rumah inang hanagot lakau hanagot Abu Lahab manua hanagot Abu Lahab cukup paleh huru hana bade tabat yada abi lahabi watab kemahma ya Abu Lahab yang menajar abu hai tabat yada kemenan arti ini ada apa aja tabat yada abi lahabi watab kemahma Abu Lahab ba ujung nan tepu tukun wa mara'atuhu hammalatal hatab inang Abu Lahab kaboh limboy ng Abu Lahab si kurang lah 20 na lam rumah lako agot rumah agot toh contoh Nabi Muhammad gemudit dengan Siti Khadijah maka lam merak lam kampung menancit na yang ikut Nabi Nuh God lakaw hana God promo
Nah yang ikut Firaun. God promo Abu hana pueta semayang, tayu semayang mati hang tim semayang. Malah hana gekun lo Firaun no. Hana gekun nang taga. Nah yang promo hana God. Lakau hana God. Sao Abu Lahab. Mandua getan semayang udah pur saya welmo lah moyan. Mandua tan God. Nah yang lakau mengaulia inang mengaulia. Sawanya ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mandung getanyo kana contoh ino idonya. Ubena contoh-contohnya perlu pertanggungjawaban kelak di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nu tanya mandung le Allah taala ur akhirat. Hana pute apa hayat draw tidonya. Bete apa hebat draw tu. Kajiat bet sampai lawan Malay maut. Kajiat bet sampai lawan Malay Zabania. Apalagi lawan Allah. Uronyo na urang ulo-ulo dengan Allah. Baik dah mengke dalam neraka kun panggang kun dalam neraka kiban dan panggang. Ini suara-suara di tepi jurang. Nyansu babineh jurang hana terpegah hilai murtad. Takut rehat ke murtad pergi. Hana terpegah murtad go. Takut rehat ke murtad. Na urang yang lagi itu biar tu. Sawa home. Hana tu tahu. Bara pulin tayong. Hana tu tahu pandai tu tahu yang bara pulin tayong ini. Hai. Drawanuhnya adalah pejuang masa depan. Dekna yang kon-kon kalah hebat tengok puji drone ke benteng ahli sunnah wal jamaah hukum. Buna puji drone ke orang yang bermanfaat untuk agama Allah. Ke orang yang lawan ajaran aliran yang kon-kon ino ibu moce. Bek dua goy penuh dua dalam wahabi kagak dah dua dalam drobek yo tengok. Hai tunggu. Reman jut udep hebat jut kajet bek lawan Tuhan nyolon pegah habar orang lagi itu beleu urang tengku nyan hebat hadro ke pegah katente agak nyan ahli surga karena hana tente ahli surga ke maka ji teh abut tak tempuh jalan yang diuji oleh Allah man igata yang kapegah nyan pu jannatul ma'wa kenong nah ya ulah-ulah dengan Tuhan tengah ulah-ulah Allah Ta'ala ajit ke pertama urang maksiat dalam surga ajit ke pertama urang taat dalam neraka kan golong tente tungku tamang surga dan kan golong tente tayo tamang neraka wa pegahawa sangnyo thana kacara bajarawa glong liara Allah hadrawa tetap ke ampun. Hai Nabi ni pegahlah hadis al-kayyis mandana nafsa yang kekun urang carong urang lam dunia dua tagai nyokon carong bangai so pegah Nabi al-kayyis mandana nafsa wa amila lima ba'dah yang kekun urang carong urang yang petunduk hawa nafsu gemamai untuk akhirat wal ahmaq man atba'a nafsa hawa wa tamanna 'ala Allahi tamanni yang kekun urang bangai adalah urang yang pengikut hawa nafsu tapi raya cita-cita ba Allah beri ampun tengah hukum zina orang inang sampai ke tejat kun menya Allah berpampun tetap berpampun ini orang tidak mengerti Allah. Hai turi Tuhan urangnya yang pegah agama urang hana turi agama bahaya di saat dipegah agama le tungku hanpah ngan beraji kun tungkunyan panena balapek kita berbuat iji melapek dari turi yang kunyan melapek dari turi ka tungku go buat balapek kita nayai pegah mano hai tungku nya dung nanjit ne nejak beut lo milai ki bancara dinilai urang jit le urang hana jit sini peke tu ngau le na bangai urang nyan kan perseh nyan tamat TK mengajar SMA jit mengajar SMA tamat TK hanjir kan hanjir menanci ki bancara tak pegah tungku hana jit itanyo membedaya hana tepe urangnya bunge urang mote tak pegah ngan beut haniten bak pegah masalah agama galak bak pegah masalah Tuhan jih maisa sang-sang jih sekali turun wahyu buklah malam Jumat
Man hana pupu hana pegah menan hai dah iseup long to hana iseup daron. Yang baik tak tun guru. Ka hana tak tunyok cipulan cipule. Maka gelake pertanggungjawaban singa hura kira oleh Allah taala. Mandum wa man nu'ammirhu nunakisuhu yang kali kamu bi panjang kamu bolak balik kejadian. Nulake tanggung jawab hura kira oleh Allah.